abusua ni password enti Ghana foto kwan ba abrochira yenti afutuo asam ne say ye baba panini baako a wo Germany kromo say last month Germany aban deport no edne ko Ghana ni say Ghana na okoye oblemu Ghana embassy a ewo ha say adenti a Ghana embassy afa na chi ama Germany for TC say fa na enkofie abusua edini Adwenepahene aka Enkratam King Kong aka Fufokin aka be my fan dem enye fom aka mitua na omotie Mr No Pressure with me chair pressure be dey be fawo obaso no no bomo de no share video no e de amaye na from Mr International Man make a tap send e de amount tap edwuma de ko maso yasene person send this sky from no na de ko Ghana tap app no na make am for the amount o first na use app na benya promo code Adwenepahene no abogun benya discount kama abusu aye baba baako abetra kromu a 23 years 23 years in fear pole mako 23 years aduonu miensa na ya pa ba kromo yi da bia ya na ka kire mu se yesi sebi okwatre kwaso mantum afira no wede no watie ne din okwatre kwaso mantum afira tie ne din ya pa ba kromo yi odobi krata na aye adwuma ye che no ne agya no ye che no ne agya no na okokodi aduro no those days okodi aduro because Ghana de obi anu so de Ghana de aduro o Germany kromo a enye se tie share video ne de mame na fa bitu ko to dwem because asodin a Ghana fo bi mbetena brochira ha omu wi a na se deportom kofi a na ebeblemu Germany aban anas Ghana embassy o Berlin ye pe betena kromo okodi aduro no ode Togo ene kodi aduro because Ghana de odi de aduro a can say dangerous sa because ye kromo no ntokwa bi anya de eniwo ne ye fa ohia emetena kromo a emedi aduro ene ya panati Ghana tinisuo because Germany ese no omo ye no operation no true operation no car na aban airborne no car na aban ehwegu wono na ano edene nti ye ka kire ya pa na say onkope passport enye de famla na onfa maje visa na passport no mu no enam so ba kroma na ode Togo ebedi aduro no tiwo na o chance pa say man visa but entra otwa aye nti no sa antro no ejina so e ma ne ya pa o my Ghana mu o ka kire Germany aban say onye Ghana ni na oye Togo ni na true Togo no ene ka kire say what na kroma say ache no say pin because there be other man for krata ene ye adwuma ne akwache papa yi obi ye na operation ye no na aban ehwe no papa ne betena fie ada adwodwo no true operation mu nyina no ne hoto no kakra bi no aban se ye hwew tena fie na kofa Ghana o kan say Togo passport ebra ne ma visa na ye de nafa tenem nafa ye de ehwe ho no ne ehwe ya le kama no papa ya so odinti no enam se sika bone a wo pe adi ani bre honhom ena na ede wa pe akowi o my Ghana mu because of say what na kroma say na aban ehwe no aye na operation ni nyina chi no wasan ede obi krata esan eye adwuma odobi krata esan eye adwuma na we na fo fia anto ata on say de bia mka jam say the way a mo fa so deport aman for Germany kroma no ano odene fo fia anto ata ena e wa pe control course e wa adwuma because alatani bi eno nu alatani ekokon tokwa ena mo twa aye police bar into police bar na say adwuma e cleaning work so de obi akwa obi a oba bi ogina e na adwuma ya pa e she toilet so e na control e fa no na control fa no na ebusa na nkrata instead of say kobesa aka no kro ho no na onim say o yusu ni pa na ode na nkrata ya adwuma no copy e da mo say de be ya ye be ja no amanako na o yusu sa ni pa na nkrata copy de mo no mu so no picture we enya wo dia sa dia ye fa on tena kam ni enko bo wo sa no ni enhwe se eye odia na se nya odia ampa ene wa payi eje pene no mo de tena kam omo koduru omo police station no mbo ne nsa no eno mu no se ensa no bo no ayi edin foforo ene picture foforo ayede aba ehwo na ye payi be ka kiro mo se wono kra no se no so sa dia ene ye fa nkoma e kan se immigration for no so ye de enye further e kan se investigation na true we say no se na ye wa pa no krampo no mka so konkon ne passport mla no wadi kan e Ghana embassy akotena ase a kire mo se wo ye Ghana ni inside baba ba ye ene passport FTSK edama Ghana embassy wo Germany here say to true that no Ghana embassy for no yentimi ye the emblem omo because omo de omo ye omo dwuma nti wo kwakoye your passport na so nkuta bi da ana say unye obi say ebia ye Ghana ni na afi na akọ declare so ye Ghana ni a ye busa say kona koye aye affidavit gazette ebra ye kire say oye Ghana ni ana say kofa o e ka say voters ID card e o Ghana na fa beto so o pa de o ma me de say de be ya ye be so ye Ghana ni because first pa no na Ghana for e musa sa anoma no na Nigeria for no etimi ekọ so mo ye Ghana for ekoye Ghana passport nti ne no Ghana passport unye bi da na akwa ya e ka o ho pa
emu odin ye pa enti e ka kyerem so oba kroma se e so tototo no mayi so kuta e kan se ebia Togo wodi Togo adi aduro na ko change no se ko ye Ghana ni a enkanya hawo because kwa ukoya affidavit ni gazette change of name ni change of ayine de ya na e simple kakra but kroma na di ka chew na se wo san yuso bi nkrata ne de criminal ayito so aya na ano odene eti ye papa no etna ase eko Ghana embassy Berlin kire omo se wo Ghana ni emomo ye process onkoye cancer Ghana passport nti affidavit ni gazette na papa ne kwa koye free Ghana de aba no ti through that no ko bo ne sa no eho no enomu no se o se wo krampo no so ye Togoni o se an to mu ja na life ye de edema no enomu ma obi ben papa no because omu no se papa no twa ntro obi a wo yale aye operation operation mu no wo se ko jobi krata da ye adwuma na ese wo aban na ma wuska wasan jobi krata ese ko akoye wuru adwuma asan agiska apeso that means say obo aban ne kro no ntomo ma obi ben no eti ye papa no ne kasam ne kasa woka ne phone conversation oye emomu no say man kran say onye Togoni say oye Ghana ni eti wei ena aban no ekọ Berlin ebusa omo say nipa asomasi conversation oye ne picture ne bibia che say oye Ghana ni ena ha no aban no Germany aban no ed letter akoto Ghana embassy say ehun so oye Ghana ni ne be deport wa simple omo ni hweka because kro no omo dia first pa no na akọ no mutimi consider ba nani mpo no say kwakoye interview so oye Ghana ni a yemfa anko kan say Ghana embassy o Berlin o yedo ko Berlin but yemfa nwura embassy wo omo office for a yedo ede eko enti we no ena Germany has kan say immigration ayi no ekoye no mko busa aye say papa yi wabetena kromo say ya bo no ka yie pa na ekana ya bo no nyina no wo say bo aban no ekro no tio ekana aban na bo no nyina no wo say bo aban no kro no ti sa de a ye kan say TC ne deport no amana ko my Ghana mu because papa no ne conversation ne kasa wo kan nyina wa kire na se Ghana ba bi ofiri nto mo check ye no so na say papa na be bo ne nsa no e o Berlin wo no ma e chese oye Ghana ni ampa nto mo hwe ne ko yi bae no omo ntimi nya wo hwe ana kan say Ghana embassy so no ede sa TC no e ma Germany aban no eti papa ni ba no so no na ogina ekotoka international airport tio obi aye operation okromo say aban no ehwe wo de si den so koye sad no na we ne nyina chi no ena papa no ankana no antum akotwa ntro kese ato Ghana embassy so say on tia sad nta Ghana embassy afọ no na chi ede TC ama Germany aban wokwa no ankotwa wangoka no kra say we ena oye ya ekofa saa nsohwe ne ede bre no wenta me chiro say me adwenpan no e ba na nkrata asem no saa ne oma na egumitirim ena bibia no webekọ so e okromu a me adwenpan ena manim nti woti kromu say na say aban ehwe wa enya aso odene ensan ko jobi krata afa nya adwuma ena betena kromu say a entra kromu anche too much ansa na start on krata process obi obetena Germany say a instead also be use Ghana no akọ use Togo eno de mete wase because enyina nim say ye my Ghana no ntokwa bia ni no akọ use da kodi aduru wudi edi aduru a ye bekun aduru e deportew ti de nipa yebre no say omo use Togo ntebi anoma fama omo a no akọ ye affidavit ni gazette to ma fa lawyer e okromu a say bi mpo na omo nkai ba bi omo ye omo free because e bia make say nipa no fa enso so na ba ye ti through that na bia stress any ade nti no akọ use krofo froso and the strategy obi ai de use ye ngasa nya de enti aho ba eno no oya sa ade na eso make sure say unkonkonya criminal records bia okroma because kroman day in day out ye deport ni pa ede e wa ha akwasi broni emfa ho se wayo operation wo bo ho ka saa ka na wo bo ho ni pa wo fro efri kan se baabi eba na abetenem ama aban abo ho ka na wo asan abo aban no kro no de a enya ade ede ho be de be che ntimi no ka sei ya apa no ye deport no efri kroma sei akosi o my Ghana nti kroma no memfa nche wotrim sei ye deport ni pa o day in day out adeketikiti bi na abaya yetimi je okrata afiri unsam adeketua bi abaya ne yetimi je okrata ede firi unsam e okromu a timi nuanom Ghana fo a mo okromu ase no so ba se be die duru a na yusu krofo fro a enye bone daachi bi abeto ede asesa no because ene de wangasa choice but mesra mu se wo yusu bi krata ede ye adwuma eso so ho nka kroma no yusu bi krata de ye adwuma kra no ache kra be 2 years na wajai na wa pe oso de a oso betimi na ede ade atena kromu a ede aye wangasa wadwuma at the end of the day no wangasa na ede na ebo but nam adufuru pe ene peseminkum nyanti no ena maye bapai Germany aban akwaje ATC every Ghana embassy Berlin edituma deport ya papa no ene ko my Ghana mu ene ese ye ka say o Ghana a wotini so o Ghana a wo su obi obehie ne bia no ye deport me o adenti a Ghana embassy na oputu blame edigu omo so say adenti na omo ko ye ekoma asa ATC no but
busa ho say obetra kroma so many years no adenta aban no anko Ghana embassy anko gise atisi no because some koye no e no mu say wonye Ghana ni o ma ho mebo won sa no anka there's no way say Ghana embassy ebetime issue eye kan say atisi no e da mom but wan asa na udi kan e don kwoto say akwa passport na akwa yaba na o matimi akwa TC e na mo bone a wudi okromo nti ye deport wa wo si boy minti bi da ntabusua me no ka say de yaba pa no adufuru pe enti na wote Ghana enti say wote say ebia ye deport obi a tiemu ye anase Ghana embassy amobi TC say fa no kofia tiemu ye ansa na akwa blemu Ghana embassy because omote wono nya de se bi omo ye nkwaseafo no omote wono makofa TC e da mo bi kekiwu ade a obeye ene letter akwakoto ho no enu nti na Germany ha ewo authority say wo mu so ye Ghana ni nko ade a ye bekwa akwaji TC enti na no ukodi aduru a o number angasa wo yusu no o mata apia wo ye tie okasa 24/7 enti first no mu nya sa adema no because amanfo twan tried ache but neno ye tie wo conversation a wo ye aduru fie mpo no yetimi pe obi a okuta krata hyede manipa ne ba wo so oni krata na nipa na befa wo yonko sa Arab fo ibi befa wo yonko a na obusebusa wonsem Ghana for so ye pe explanation pa o mi firi Kumase o mi firi Nkran o mi firi Sunyane mi firi ya me kura Ghana mayesi o na nipa no wo cheke wo monitor wo ne ba won so na akwa TC ne eduko fie nti we ayare wo sem enya ni jesem but me adwenpan de meka chon so tikromu a hwe ho so yi e won krata sem me du besi edi ni adwenpan no ba so a no a share video na ye de amaye se de be ya dan dan e betime nya ahoden abetena aye sa video bi se aye de ama me da wase nyame adoma e be san ahia. Peace out. Odo, mi ko kroma ba o. Na mpato ko edo he ma. Mi wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana. Ma me na so wo fa send ni ska ni kwa so ko krom. Na ma ye ne dey. Tina fi na send there. E kwa ba tu na me. Me announce tap nka. Dia. Tap send. Na no so ye dia. Apo aba obi ada no dugu no phone so. Na wo dey register the send ska kofi. Ayente na hwe. Sa. Na wo kwa bo ko trace ka extra. Ma me sraw. Me kan for tap send amount. So you use iPhone and also over time no App Store. No download the Google phone so. Android phone so no Google Play. No download the Google phone so. Mesraw. And I will send the so mesraw o first transaction be no. We so we hear promo code. No so about adwenpahene. Adwenpahene e the Google. Yes, ntimpacho. Ubogu ma wo Europe kwa da obenya €5 free. Before the some party for. Some can put tap send at amount. Oh, America to Canada, dear. Hey, ma'am, $10. To Miss Now, man, how about one for say, and quite wanting to be a so pay. Maxi Pacho, who piano no echo. Some come up wanting them. Download is a sea at a fee in Pacho, not relaxing. No one's in Pio Quabonte. Baby, me who said, no Quabonte. Mammy, now, dear, I am the company said, first one almost a credit card and come on. And that dear tap Polar Mante was at the Campo, but we are mobile. Was se unsu normal bank card utimi dey register SMS ka kofi asem de atadwe yate de ti tap aba ama hiafo se SMS kan ko Ghana na rate no so kama yenche bi bia ma me mesraw me ka fama on se wani age ni anu ni me ro ye bad power and tentem ti mesraw promo code bogum na ho hia me adwenpan ai na nya €5 free ano mo Canada so ni US so benya $10. Hey, say your day. I am a daddy for the only seven. Hey, na tap here, come on. Hey, tap send Abusua rate mo hene. Adwenpahene otwa supre kwabra fo wa ye kwa bibrim han bafo otwa burumu wode putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi